gukiranuka abantu bagiye bihangira, ariko gukiranuka kwabonetse yuko kutagize gute, kudakwiriye. Noneho haza kuboneka gukiranuka gute, gukwiriye, guheshwa no kugira gute, no kwizera. Hakabiri ni igice cya 3 umurongo wa 21 ukageza ku gice cya 8 umurongo wa 39. Hazakubwira ni igice kitwereka ukuntu twabaye impite muri iyo justice, ukuntu uko gukiranuka twaguhawe, apana twebwe twagukoreye. Kuno no gukiranuka twagize gute, twaguhawe. Iyo bivuze umuntu kuba impite ku kintu, mu buryo bwa Bwana Yesu asifiwe. Ikijya kintu wowe utigeze ugira mu iki mu ruhare. Noneho muri ibi bice bisoma nibyo bizaguhishurira ukuntu uko gukiranuka twaguhawe. Abagabo bweza bazavuga ngo fo, yes, tuba impité juste sans vérité. Ni ukuvuga ngo tubarwaho gukiranuka tutagize gute, tutakora. Icyo ni igice cyakagaho cya kabiri. Igice cya gatatu uragisanga mu gice cya 9 umurongo wa mbere ugeze ku gice cya 11 umurongo wa 36. Noneho iyo waza gusobanura uburyo ki uko gukiranuka tuvuye kuvuga hano kwabaye confirme, kwemezwe neza ko ari bitakiri ibintu byo kugira gute, byo gushakira. Nuko kwaramejwe yuko ari ko gukiranuka, ijuru rirabyemera, isi yose igomba kubyemera. Uko ni ko gukiranuka kwemewe imbere y'Imana. Aha kane igice cya 12 umurongo wa mbere ugeze ku gice cya 15 umurongo wa 13. Noneho nyuma y'ibyo ko ari bitatu tuvuye kuvuga hari hano ntimubyumvise. Noneho twinjire mu gice cya kane ari cyo gice cyo gukiranuka kuri pratique, gukiranuka ko muri sasa ko muri. Iyo biriya gice bitatu bivuye hejuru hakurikiraho gukiranuka kw'iki, gushingiye kuri biriya bitatu byose tuvuye kuvuga. Nicyo gituma Pawulo yandika Roma 2 kwereye ku murongo wa mbere aravuga iki, aho ndi muhazi. Nuko rero mutangike igire gute, wamurindimuka. Iyo umuntu amaze guhabwa biri agomba kuba mu buzima buri pratique bwo gukiranuka. Rero ntibibe amagambo n'ubu bikawuze mu bwego bwa Amen. Hari igice kimwe cyemera uko gukiranuka duhabwa n'ubu, uko gukiranuka gutunganye, uko gukiranuka kwabaye confirme, ariko bakananirwa no kuba mu buzima bwo kugira gute, bwo gukiranuka. Ubwo ke rwabize gute, wabazisha biradusaba. Nayo makuru ari ubwo rwandiko rwabo ibyo bice bine gusa n'ubwenge ukabisoma bizagushurira ayo makuru yose. Bwana Yesu asifiwe. Twongere Bwana Yesu asifiwe. Mu magambo rero tugiye kuganira, numvishije mu butumire mwaravuze ngo ni iki, inyungu z'iki, inyungu zo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Siko bimeze? Muri izo nyungu ese ubutumwa bwiza ni ikibuza buto?
nize nyungu tugira mu butumwa bwiza. Singapfa bimeze nivyo ngivyo tuzagenda tuganira. Ubutumwa bwiza ni iki bwaduhaye? Ubutumwa bwiza ni iki bwatumariye? Ubutumwa bwiza ko abarebare bakomeza kuba barebare, bagufi bakakomeza kuba bagufi. Udafata umuntu w'igikara ushaka kuba inzobe ntayibe, inzobe yakishaka kuba igikara ntibe. Ubutumwa bwiza niki uzabudufasha, niki uzabutumarira. Ibi ngibi byose tuzavugaho ni ikintu kimwe kivuga hejuru gusa y'agakiza. Ni mu buryo bwa mbere. Ni mu buryo bwa mbere. Ubutumwa bwiza ntabwo ari amagambo. Ndashaka kuvuga n'itonde Imana ibifasha. Ubutumwa bwiza ntabwo ari amagambo. Ubutumwa bwiza ni umuntu. Alo. Ubutumwa bwiza si siroga. Muza amasiroga. Aba n'abana nibo ntibigeze babona amasiroga. Sekuriye ariko ku ishuri muzamwera. Ubutumwa bwiza si indirimbo. Ubutumwa bwiza si disikuru. Ubutumwa bwiza si igitaramo. Ubutumwa bwiza si ikiganiro. Ubutumwa bwiza ni umuntu. Ubutumwa bwiza ni Kristo umwana w'Imana. Amen. Ni mu buryo bwa mbere. Iyo ubutumwa bwiza ubukuyemo Kristo ntibuba bukiriki ubutumwa bwose utekereza washobora kwitwaza ukawushogoramo Kristo, ubwo butumwa nta mbaraga bubaho. Ni ukuvuga ngo imbaraga z'ubutumwa bwiza ni Kristo umwana w'Imana wapfuye agahambwa akazuka, tukaba turamutegereje. Ni mu buryo bwa mbere. Ayo niyo makuru y'ubutumwa. Umuntu naza kumubwira ko abwira ubutumwa bwiza ntababwire Kristo, azaba avuze ikindi kandi azaba agendereye ikindi. Pawulo yaravuze ngo ni mu buryo bwa mbere. Ariko ngo nta kindi nigeze nganirira kubabwira usibye Kristo wagize gute wabara. Niba hari indirimbo tubasha kuririmba zitavuga Kristo, azaba ari amasiro mu gatanu no mu itosho. Maybe so kuri wanyu yari yo kuwa kane no mu kazi. Igitaramo tuzakora, hari igitekerezo tuzakora tutarivuzemo Kristo, kizaba ari ikigambo ntabwo kizaba atukuze Bwana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose kigomba kuba gifite ishingiro, gifite ishingiro, kandi iryo shingiro ari nde? Ari Kristo. Hari abantu baza batunga indirimbo, bagatunga indirimbo z'amaganya. Ibyo cyo gutunga indirimbo z'amaganya cyarara. Ubu ni ugutunga indirimbo zivuga Kristo, tukavuga imirimo Kristo yakoze. Zamamaza gukomera agakiza niko gakubiyemo imigisha yose ubutumwa bwiza buza butubwira. Imigisha ikubiye mu butumwa bwiza twakiriye cyangwa tubwiriza, aribwo bw'agakiza. Kandi abatambuka hano abari kandi abantu babeka biraza kudufasha. Kandi ubwo butumwa bwiza ntabwo butubwira gusa kwihana ibyaha, ko murava amakuru. Ntabwo ubutumwa bwiza gusa butubwira kwihana ibyaha, ahubwo ubutumwa bwiza butugaragariza urukundo rw'ikirenga rw'Imana, rukanatugaragariza ikuzo rya Kristo Yesu wapfuye
akazuka. Amen. Nimuvuge ngo amen. Amen. Nimuvuge ngo amen. Amen. Ntabwo gusa bivuga yuko iyo tuvuga ubutumwa bwiza ntabwo tuvuga gusa yuko twababariwe. Aho mu butumwa bwiza duhishurirwa urukundo rutadashobora, urukundo rutagira meziri, urukundo rutagira urugero rw'Imana, kandi muri ubwo butumwa ukatugaragariza ikuzo ry'agahebuzo Kristo agira. Ni muri ubwo butumwa bwiza. Icyo nshaka kunyegereye hano kubabwira ni ikirere. Nimuvuge ngo amen. Amen. Haleluya. Soma Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Abakorani bavuye Gidurayi haravuga gute? Ahubwo haguruka ngora. Nimuvuge ngo amen. Amen. Ariko muzingi nitso turepeta ko kana. Ninde utarakize muri Sunday school? Ninde utarakize? Ni nguza bakwigisha. Iyo nukuvuga ngo isomye iri uri amrongo wonyine usangamo ibintu uturenge n'umuzo turenge akarenge muzinga mu gihe gazaragira ikagaturika hano zindi zikamanuka nko kuri kariya udusanga aho turenge tugera kuri tungahe guta hano nusoma kurongo urasanga mu ijambo rivuga ngo kupima urasanga iki Imana apana mwene wawe Imana maze uzacukumbure wiga Imana icyacu kuko Imana yakunze abarinzi. Nari babwiye uzasanga wiki turenge dutatu akambere n'iki kuko ndagira ngo ntange nk'amifano hayi kugira ngo tubone ingene tujana. Akambere n'iki Imana akakari n'isi yakunze abariyenge arani umanukana akarenge umenye ko isi yari ihagaze. Isi yari Imana iza gukunda isi yari imeze yari ifite Yesu yari mu biki yari ifite icyerekezo akona akarenge kaka bareba ko muri ibibazo turumvikana. Ejo tuzabigarukaho. Akagata ngo itangike umwana amaze kuza kumenya umwana w'Imana. Bibiliya iravuga ngo yari ibyishimo bya se iminsi utarigeze kumenya Imana yamuhinduye icyago bwacu imutaka mu maboko y'abanyabyaha asohoza ibyanditswe kuri we atanga ubugingo bwe kubera kuva kubwira kwa roho ubugingo bw'abenshi. Icyo gitero shaka ntabwo tuzabona mu rukuta amaze tuzasirimbe amaze tuvuge ngo ushashime Yesu waduhuje n'iki Imana. Ako gakarenge kangahe tuba dushyitse ni mu bwego amen. Akubwira ngo cyo ndiyo ukarenge k'Imana nari mutekereza Imana Imana itari mu muco ya ijana ni mu bwego amen. Imana itari nyambi itari ki itari jambore itagira iherezo itangiriro ntigire n'iki n'iherezo yitwa muri alpha kandi n'iki omega munsi w'ino kuri ako karenge utahanaye bakubwira abantu ngo nimuze mbabwira aho ndiye undi munsi ubabwire ngo nimuze mbebereke niba ntayitekereza isi yari imeze aho yari niba ku karenge ko gutekereza isi
isi yari mu mwijima w'icuraburindi. Ni mu bwego bwa isi yari kwirindagira ihorera iri muri manunguniko na shida na matatizo idafite icyerekezo na kimwe. Bantu bibirinze kuza Somalia mu Rwanda kuko yandika biro n'ubundi tuzarigarukaho. Ndavuga ngo abari muri iyo si mu mitima yabo yari yarabaye iki ibiri mari yari kizungushi. Habe n'ubwo abantu bakiri n'ubu bacuzungije nzayibabwira ejo cyangwa ejo bundi. Ni mu buryo bwa ariko uzozitekereza kuba yivuyemo. Igihe uzodutekereza aho yagukuye, utekereza isi yakwaruyemo, utekereza ahantu yo utekereza impamvu zo kuramya Imana no guhimbaza Imana. Muri iyi njyana ngo jewe nari ngo ntagira gute aramuhora. Jewe nari iki nari impumyi aramuhura. Jewe nari iki nari impumyi akuba nakurenge kiyusi nari impumyi bazagira gute Bwana Yesu asifiwe sana. Kikaga twari tubuze amaze utekereza Kristo. Ubwe muri ukarenga ngo utekereza Kristo. Unyamira baro izina bitangaza yunyana uwiteka tushimire. Bwana Yesu asifiwe. Ukirimo kuri ako karere baza gusoza mu gitero kivuga ngo kandi oh haleluya. Ariko kutujana mu ijuru ngo tuzaririmba tuti ushimwe n'iki ni wowe mukiza. Yabaye yarangije no kuducuka aravuga ngo dore byose birarangiye nimureke tumushimire mukiza atukuzwe Bwana Yesu asifiwe. Rero kubera iyo mpamvu uko twari tugiye gusoma hariya mu rwandiko Pawulo yandikira ntitwashobora kuvuga ibijyanye n'ayo makuru. Pawulo yavuze ngo igituma ubwo butumwa butazamukoza isoni ni mu rwego tutabashije kumenya icyo twari cyo mbere yo kwakira ubutumwa bwiza. Biradusaba ngo tubanze tumenye aho twari turiho kugira ngo tubone kwinjira no kumenya no kwishimira aho twaje kuba nyuma y'aho Kristo aduhereye ibyo byose. Reka nze kuvuga kuri ano magambo ni mu bwego bwa ni mu bwego bwa ubutumwa bwiza kimwe bwatuzaniye inyungu twabubonyemo ni iyi ngiyi ni ukubabarirwa ibyaha, le pardon, kubabarirwa ibyaha. Inyungu cyabura bezwe yo kubabarirwa ibyaha, igituma twari dukwiriye kubabarirwa ibyaha nuko twebwe twari coupable, nuko hari ibyo twashinjwaga, nuko hari ibyo twagira gute twashinjwa.
nuko ngo iyo umuntu akeneye imbabazi nuko ngo uyu muntu ari cyo yagira gute yashinjwaga siko biza bimera umuntu akaza akakubwira ati mbabarira saba ndakubabarira bituma mbabarira niki nuko wavuze ibi nuko ngo uyu muntu yari coupable kubera ibyo yagize gute yavuze twebwe rero ntabwo twabaye coupable ku byo twakoze twabaye coupable ku byo turi byo Amen. Kuba tuba inkomoko yo muri Adam. Kuba dukomoka muri Adam. N'ubundi bwana bwose bukiza nyuma yacu bukivuka bukavuka ubyawe n'ubundi bwana n'ubundi n'akarya k'iwawe n'akandi bwose bufite gene yo muri Adam. Bwose buri coupable. Imubwa Amen. Uzakura ufite iyo shit iyo virus yo muri Adam. Nicyo gituma uzoheza akana gutya ari akana gatoya habereye intwaye rwose kandi ahagaze akaba karishiti uburakari umujinya kubera iki bikati pekera kari muri system kuko atarakora icyaha akakubwira n'ibintu ko ariko sibyo ni mu bwego Amen. Uko byari bimeze kandi muri cyashade cyane n'ibyitwaga yuko byari byo mbese ngibi tubona dusa n'ibi kabushobozi bwari bufite bwo gukora ikintu cyo gituma mu mbabazi Imana izitugirira no kurikiza ntabwo gusa ituba tuzakora kandi no kwihutisha ibintu muri karumanya ari gutoya ni mu bwego Amen. Abantu bari coupable bari bandi ndaza kubwira reka niba utembabwire ibice bitatu gusa by'abantu bari coupable hanyuma n'icyo bituma bari bakeneye imbabazi bose abantu bagera kuri batatu. Iyo abantu bamaze kumva ubutumwa bwiza nk'ubu tugiye kuvuga Pawulo yandikira abiroma kuri kiriya gice cya mbere umurongo wa 16 ababwiye ngo ubutumwa bwiza ntibukoze isoni kuko ari imbaraga y'iki Imana hejuru wizera wese kugira ngo uhereye kuki ukagira komeza bwawe noneho si uwa 18 mufashe mwihuta soma rero urebe iyo introduction ayirangije gutya arangije ko introduire ako kantu wumva icyo yatibukiye ku murongo wa 18 umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru uzukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose zashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Amen. Reka nanjye nsome haravuga ngo utekereze ariko Mana nyirizo erega ubutumwa bw'Imana bukoze isoni kuko ari imbaraga y'Imana Yesu wizera wese gukizwa uhereye ku muyutu ukageza ku mugiriki kuko muri bwo ari nabo gukiranuka kuva ku Mana guhishurwa guhezwa no kwizera gukomezwa nako kugakomezwa nako kuko byanditswe ngo ukiranuka azabishwa kugira gute no kwizera. Ariko nimba ku iyo text ari nziza no gusoma tibuka ngo ava ngaho aje ku murongo wa 18 aravuga ngo umujinya w'Imana uhishurwa uvuye mu ijuru uzukirijwe mu bugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Imubwe Amen. Umujinya w'Imana urajuka umujinya w'Imana urakangurwa ukangurwa yuko abantu bashikamirije gukiranuka kwabo bagushikamiriza ukw'Imana. Abantu bihindira gukiranuka kwabo kugira ngo gukiranuka kw'Imana abe ariko kureka kugira gute kugaragara. Nahagara nibabiri abantu benshi ntibashaka kwemera kuba coupable, ntibashaka kwemera iyo responsibility. Abantu benshi iteka ryose
kwa muri cyo bituma umuntu adakora ikosa akazagira gute akazarikumva ko Yesu yari wabikoze uzarebe habe n'ubwana mu nzu utari udapanze neza cyangwa ngo ninde wamenye kino gikombe ngo si mini ngo si du ufite n'amanuel bw'Yesu takamba kihagararaho si ukuba kandi ariko kagite gute kakime dikemera kuba kupa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo uyu mwanditsi Paulo maze kutusomera neza cyangwa kutugaragariza neza aza kutugaragariza ibice cy'abo bantu bari kupamwe nubwo abantu bagenda bikora gutyo ariko abantu bose bigana babwiye bose bari kupamwe imbere y'Imana bose bityo bituma bose bakeneye iki imbabazi. Ubutumwa bwiza nibwo buzabuza kudishurira izo mbabazi z'Imana. Inyungu dukura mu butumwa bwiza ni ukubikuramo imbabazi z'Imana. Ni mu buryo bwa mbere. Twebwe Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 32 ni abantu basenga ibigirwamana. Abantu basenga ibigirwamana. Abantu basenga ibigirwamana. Nta kintu bitwara umwanya muremure ko gukombeka umuntu ibyaha bye integeke ze. Uzabe kuza kuganira n'Umusilamu, uzaza kwemeza Umusilamu niba wari ufite umusatsi ku mutwe hasigaye mukeya kugira wapfa kubera iki? Kuko abantu batabyemera. Ko muranuka neza ni mu buryo kugira ngo ufate ubwire umuntu ngo niyemere integeke ziwe. Umuntu wese azashaka kuzigira gute kuzihagararaho. Noneho Paulo ngo aze gusobanura aza kwerekana abantu bari kupable ahera kuri aba bantu basenga ibigirwamana. Aberekana ko abantu by'ukuri imbere y'Imana badakiranuka bakeneye gusa imbabazi z'Imana. Bibiliya iravuga ngo abo bantu ntabwo ari abantu ntabwo ari abantu iyo tuvuga ngo abantu basenga ibigirwamana ndaza kubatandukanya n'abo bantu bagerageza kuvuga niba abantu b'abanyamahanga iyo bavuga ngo ntibigeze bamenya Yesu Kristo, ntibigeze bamenya Imana kuko Imana yari y'Abayuda. Ko murumva neza Imana yari y'Abayuda. Iyo rero kuko ntacyo amasezerano yari yarabavuze abakomoka mu rubyaro rwa Ibrahimu ibo ntibari bagize gute ntibari bari ni ukuvuga ngo bari bafite uburenganzira bwo kwisengera ibindi bashaka kugira gute gusenga. Bakumva rero ntabwo bari kupable kuko nta mabwiriza bigeze bahabwa n'Imana kugira ngo ibo bayagire gute bayakurikize. Noneho nibayica babone kugira gute noneho bakiyumva yuko ntacyo bibabwiye. Twebwe ni gute ngo duciraho urubanza n'ingene abanyamategeko baza bavuga ngo nta muntu n'umwe utazi iki amategeko nibyo cyabura nta muntu n'umwe utazi iki amategeko. Rero niba umuntu numara kumuniga ubwo muje bunamunize kuko nta tegeko nzi ryo kwica abantu uzahera ese perezida hano yitiye kamiti bazakutongeza kamiti amagufwa yawe neza asigara ntabwo uzavuga ngo umuje sinarizi amategeko. Ni mu rwego mbere Paulo maze kubabwira aravuga ngo niba mutarigishijwe kuko Abayuda babibwiwe ariko mwarebeye ku isi Imana yaremye. Ni mu rwego mbere yaremye ijuru, iremye isi, iremye ubutaka, iremye ibiti, iremye inzuzi, iremye umuyaga, iremye imvura. Byagaragariye mu maso yabo
biriya zonyine byari kubabera umwarimu ugomba kubigisha yuko ari w'Imana. Kandi arababwira ngo si izo zonyine, mu mitima yanyu n'ubundi hari ikibahamiriza yuko Imana iriho. Nimuvuge ngo amen. N'igituma muja kuramya biriya muza muja kubiramya nk'iki k'Imana. None icyo kibabwira kuramya izo ngizo zaremwe mukananirwa kuramya umurimo wabyo, ni gute mwumva yuko mutari coupable imbere y'Imana? Nimuvuge ngo amen. Kongere Bwana Yesu asifiwe. Ninde hano uvuga yuko muje sinumva ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo iby'Imana yaremye zonyine bigomba kukwigisha yuko ari w'Imana. Iyo ubona buraca bukira nimuvuge ngo amen. Ubwo ni ubutumwa bugomba kukubwira yuko ari Imana ugomba kuhamya. Pawulo rero arababwira ngo barya ibigirwamana bari kupanga. Ese ibigirwamana kino gihe birahari? Oya taje. Hari amakuru muzi? Nimuvuge ngo amen. Uzi ko abantu bari kwitiranya Imana. Reka mbabwire kino kintu ijambo ry'Imana ryarambwira. Ubundi mu muntu n'abatinyi mu muntu hasetinzwemo harimo sisiteme yo kuramya. Iyo ni sisiteme Imana yashize mu muntu. Mubona izi za telefone, kimuze telefone ifite ifite sisiteme harimo setting y'ibintu byose. Kwanza harimo bimwe tutari twakoresha kandi ari iby'ingenzi. Nubwo tutabikoresha ntibivuze yuko bitari. Ariko bwana bwo buratonze. Tuzi ko kandi kano bicara kakagufotora gutya kakaba gahindura ifoto yawe mwicaranye karangiza kakaza kayikuzanira ngo mbese ibintu ukiyobera kakagufotora kamara kakayideforma cyabura ko inde kakifotora kabwira ati babo cyabura shosho cyabura dadi nani uyu utapanda sijamwa kakakuti gitwe kagaseka kakavama kakabura ya foto yawe kakazishira hamwe sinono abatipe tuzabasubiza ku ndongo nimuvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Icyo nari mvuge ni iki? Abantu bakaramya ibigirwamana. Iki gihe ni igihe abantu bashuhijwe no kuramya ibigirwamana. Nari babwiye ngo mutasetinze wiki kuramya. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ataramije Imana usubira kuka. Iyo umuntu ataramije Imana aza yiramya. Alo? Iyo umuntu atiramije aza agira ikindi aramya. Ndashaka mufate iyo mirongo uyumve neza. Kubera yuko usetinze mu kuramya nta muntu uriho udafite icaramya. Niba utazuramya Imana uza wiramya wowe ubwawe. Wiramya imbaraga zawe, ukaramya ubutunzi bwawe, ukaramya ubwenge bwawe, ukaramya umuryango wawe, ukaramya sinzi ibikurimo, ukaramya tubuza kubona ko umuntu agenda gutekaza yigira mu bwoko bwa tenisi. Akaza ukazugira ngo none arimo ibyuma bimwe gutya amaraso kurya abyamugoye nawe cyane. Abashatse kugira ngo yiramye yikore ibintu by'igitangaza. Nimuvuge ngo amen. Kongera Bwana asifiwe. Iyo atabashije rero kuramya Imana azayira. Iyo atabashije kuramya Imana azagira ikindi aramya. Ashobora kuramya umugabo we, akaramya abana be, akaramya umugore we, akaramya ikindi kintu. Ashobora kuramya n'ubaho, cyangwa akaramya zino ndabo, cyangwa akaramya amagufwa, akazayapfukamaho, akazayabwira ngo ni wowe byose kuri twebwe. Rero uri mu biganza byawe
niwe uhesha abana kuramuka no kwirirwaho. Ni mu bwego bwa ntabwo kuri bo udafite icyo abashaka ntawe nashaka b'ikimeme ntabashe gutobora habe neza mu mutima harimo icyo azarana. Ni mu bwego bwa Bwana Yesu asifiwe sana. Pawulo arababwira ngo kubera iyo mpamvu rero muri gupanga yuko muzamuramya ibigirwamana aho kuramya muzamuramya ibyaremwe aho kuramya umurimo. Uyu mugoroba Imana idufashe dukomeze turamye. Ni mu butumwa bwiza, hari umwe gusaba kuramya, hari umwe gusaba gusingizwa, hari umwe gusaba kubwirizwa ukumva. Ni mu bwego bwa izindi mana zose ikinyoma cyuzuye gusa, izindi mana zose ikinyoma cyuzuye, izindi mana zose ikinyoma cyuzuye, izindi mana zose ikinyoma cyuzuye. Ni mu bwego bwa Bwana Yesu asifiwe. Ikindi biciyemo abo bantu barabigirwamana ni degradation morale, ni ukuvuga ngo bagiye bata indangagaciro za moralite. Tawe ukimenya uyu, tawe ukimenya bagenda batakaza bashiraho nicyo gituma umuntu umwana mutoya nka muzukuru wanje yari Sitani ashobora kwihandagaza agatuka pasiteri. Nicyo gituma umuntu uwo ari we wese nta soni nta kubaha ntaki ni uko umuntu wamubwira ijambo rimwe iwe akakubwira atanu ntabwo muri cyane. Ubu ngubu uwo mwana w'umukobwa ngo pasiteri yavuga ngo nta muntu uzatambuka hano atambaye akajipe kagera hano, kavuga ngo ese rero kanisa wegeze ngo turi bangamuntu ngo twebwe ngo nimba yanze ngo amakanisa hano ngo ni ni mu bwego bwa ngo ikintu cya morale kiza gishira mu bantu cyane. Umuntu azayubahuka umuntu uwo ari we wese, umuntu azatuka uwo ashaka gutuka, umuntu azayigira ikipe nta muntu uzubamo. Abana bamwe ubu uragira ngo bari umwana akabwira ngo ibintu ni bibiri niba ugira amahoro ureke ku maguru kungenda ukunisumbu kandi niba kurusumbuwa hano hariho ububedisita ndagendejemo mu kageto siko bisa nimera ukabona umwana w'umukobwa yishumbuye yavuye masi akaba aje iruhande rwo kwase umukara kubera ababyeyi bavuze gute bamucyasha. Ni ukuvuga ngo degradation ya moralite. Ni mu bwego bwa Imana tugarura ibihe byiza. Twongera Bwana Yesu asifiwe. Nta muntu w'icyaha, nta muntu w'icyerekero. Kubera iki abantu barangitse mu bitekerezo yabo. Nta Imana bumva hagati no kwihindura ikigenge uko ashaka. Pawulo yandikiye Timoteyo muri kiriya gice cya 3 aramubwira ngo muze mumenye yuko mu bihe by'imperuka ngo abantu bazagira gute bazaba muri iki ibisige Bwana dufashe. Amen. Narivuze ngo ibyo ni itsinda rya mbere rikeneye iki ubutumwa bwiza bw'imbabazi kubabarira bivuye muri Kristo Yesu. Aba bantu bakeneye ubutumwa bwiza. Ni mu bwego bwa kabiri n'abantu bita abanyabwenge aba bari abagiriki
Pawulo yari kugendaga bantu bita abanyabwenge. Abaroma igice cya 2 umurongo wa mbere ugeze ku 16 ugeze ku gice cya 3 umurongo wa 8. Bantu bita abanyabwenge. Bari abantu b'abafilozofi, ni abantu bazi gucukumbura ibintu. Hari abantu ubu habera turi muri ano materaniro n'andi muzakora n'andi mwakoze. Hari abantu baba mu ikanisa gusa bigize abafilozofi, aza yicara hariya gusa ni critique kandi ntabwo arakora critique iri positive, ni critique iri gusa. Azabona umuntu mugufi ngo dore ingene karere, yabona umuntu muremure ngo dore ingene yarengutse, yabona umuntu munini ngo dore ingene yabuze, yabona umuntu mutoya ngo dore kari ingene kabaye wabaka nk'uko umwasi. None ofete ngo uzashimike nimubwe kwa mbere ibintu byose bigize abahanga. Ariko ese ngiye kumubiki uyu muziko za media abantu bigize abahanga muri kubyumva ngo abantu bigize ngo basesenga. Poleni sana. Asante Yesu, amen. Asante Yesu, amen. Asante Yesu, amen. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutwabitinda. Usanze umwana mutoya hakirisha buruneti nuko atabazi ububi bwawe. Usanze umuntu hakirisha media kazi ububi bwawe. Uko abantu bihariye kuja kuri za YouTube nuko bataza akaga kabiri. Barabuze gutaranirwa zagira mu ijuru. Nuko n'abantu barakuza no mbikoro uzabwira. Nipishe acha. Aba bantu ni mufungwa mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ajabu sana. Aba bantu rero narivuze yuko bari barabaye abafilozofi. Baba bantu bo kujisha. Abaroma igice cya 2 umurongo wa mbere. Haravuga ngo se ninde wabagize kuba bacanaza? Sibyo? Ninde gute mwihaye gukira abantu imanza? Kuko nicyo bari bashinzwe. Ubu ngubu nicyo gihe mugezemo. Ni kimwe n'icyo gihe Pawulo yakoze. Ubu hari abantu bashinzwe guca imanza guhera mu gitondo uzabwira gusa ari mu rukiko ahaye ikimanza. Niba batekereza yuko Pawulo aravuga ngo se utekereza yuko Imana izakiza, niba mwebwe ari mu mwihaye yabereye ikimanza. Nimubwirwa amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Abo bantu rero niho Pawulo yavuze ngo abo bantu nabo bari ku Pawulo gitangaje nubwo basaga n'abambaye ibisa n'ibisha ibisa n'ibishashagirana bakaza batekereza yuko ibo bazi ibintu kandi bo ari intungane. Bakaza batekereza iyo umuntu atekereje gukora bene amanalize azagira ngo ni se, iwe azagira ngo ni intungane. Iwe akishira mu bantu les sans de faux sans tache, les innocents.
haba umaze kubandikira arababwira ngo nubwo ngo mutekereza yuko mwambaye iyo shusho yo kwiyita abantu bakiranuka, ariko arababwira ngo muri mwebwe ni mu byumba mwe muri mwebwe indani mu mutima yanyu ngo huzuye Imana indani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba arababwira ngo sinzo Imana ntabwo izije gusa ibintu biri inyuma, arababwira ngo Imana izije ngo ibintu biri imbere, ibyo abantu batari ko babona. Hari ibyo ukora uretse gusa ngo izo wakoze ngo izishize pense ibitekerezo. Iyo abantu biga arababwira ngo mwigize abafilosofe n'abanaliste ndetse mukageza ubwo mwiyambika umwenda wo gutekereza yuko mwebwe muri nk'abatagatifu. Pawulo arababwira ngo yemwe mwaragira ikimwe, yemwe mwiyise abanyabwenge, yemwe mwiyise abanaliste abafilosofe. Arababwira ngo mu mitima yanyu hari n'ibintu bitwikiriwe bitabonwa n'abantu ariko biza bibonwa n'Uwiteka nyir'ijuru. Kandi ngo kubera iyo mpamvu imbere y'Uwiteka ngo muri kupabure. Bwana Yesu asifiwe sana. Reka nze gusoza. Nimubwe ngo amen. Twongere Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sando twese tukagira gute? Tugasirimu. Twese tukiruka. Ndetse ukazogaragara nk'umwana mwisi. Ukazogaragara kaho wewe uri igitangaza. Pawulo arababwira ngo nimureke kwigira gutya ngo Uwiteka nimubwe ngo amen. Kongera Bwana asifiwe sana. Biyakibisibisho bakabarangiza mu mutima ngo azamenye ibibajyanye azamenye. Yesu yigeze abwira abantu nimubwe ngo amen. Kongera Bwana Yesu asifiwe sana. Arababwira ngo uretse gukora icyaha cy'usanga ngo ariko nimba witegereje mu mukobwa cyangwa umugore mukagira gute ngo uwabaza kugira gute. None se arababwira ngo ikomeye niki nimba mwebwe mujija ku mategeko ibintu biri inyuma, jewe noneho narenze iyo nivo tagomba kuri urwo rwego, jewe izajije ibiri mu nkeke ibiri imbere mu biti. Rero mureke kwigira abati waje, mureke kwigira abafilosofe ndabazi nubwo mugaragara hano inyuma muri ibitangaza, ariko muri kupabura mu mitima yanyu hari biza abantu bataza bamenya, ariko bidamye hagati muri nimubwe ngo amen. Kuyo mukwiriye nama gakiza, mukwiriye nama kubona kubabarirwa ibyaha byawe, mukwiriye kutubagiza. Bene data abo dutaramanye no mugoroba, nubwo abantu ntacyo bakuzi inyuma, ariko Uwiteka akuzi imbere. Nimubwe ngo amen. Nubwo abantu batagufatira mu cuba, ariko Imana yamaze kugufatira mu cuba kera. Nubwo ikanisa ritogutera umwuka wera n'ijuru bamaze kumuteka kera, uri umutego urambitse aho ngaho inyuma y'ikanisa yakika. Mu mbago z'itorero rya Kristo turimo gusa hano twebwe tuzatubona usirimu ukaja imbere y'indirimbo ugashaka gutinga haleluya, ariko mu ikanisa rya Kristo uri inyuma byarabitereza byaragwahise. Kubera iki? Yuko Imana ireba hehe. Nimubwe ngo amen. Twongere Bwana Yesu asifiwe sana. Oh kandu ijoro n'imigambi yanjye n'ibibambo binaguza bikanira. Ese situwe wirirwa utuka abandi bantu umwitwarire yabo muri ikigaragara inyuma, ariko Uwiteka aza kubona uri wenyine uri kureba amafilime pornographique, ikakubona ikagufata nk'indaya yagiye guteka ku muhanda, ikagufata nk'umukobwa n'umuhungu waraye mu kabari, ikagufata nk'umugabo n'umugore bahabutse, ikakwitegereza ikavuga ngo wewe tiye kondana.
ntawe urabona ngo ntawe uzi mu cyumba cyawe aho uri wenyine ibyo uhawe ibyo ukorera mu buryo nubwo uri mu kuza kwirengeza hariya ukaza gutera alto na soprano na tenor uri inyuma y'ikariso Bwana Yesu asifiwe. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Yeye mwigiza abahanga bo kumenya iby'abandi. Mwigiza abajiji bo gukira abandi manza. Mwafashe inkoni mukomeza guca imanza z'abandi. Arababwira ngo ndabazi mu mitima yawe. Nubwo mwambaye uwo mwambaro wo kwigira indobanure n'intungane, ariko mu mitima yawe muri abanyamana mukwiriye ubutumwa bwiza. Nimuvuge ngo amen. Mukwiriye kwihana no kubabarirwa ibyaha byanyu. Nimuvuge ngo amen. Arababwira ngo izo manza muzamuca azibabwira mu bice bitatu. Arababwira ngo icyambere ngo Imana ihaye ikirubanza guca urubanza rutari urwa kibera, guca urubanza iyo bacira imanza izibacira, iyo ibakondana mu buryo bukuri. Ntabwo ikondana ibintu biri apparence extérieure, ariko ikondana ibirindana mu mitima yawe, ica urubanza ukuri. Icya kabiri arababwira ngo urubanza rw'Uwiteka ngo ruri juste. Amen. Twongere Bwana Yesu asifiwe. Ni urubanza ruri juste. Nta hantu mutabasha kujurira ngo atekereze yuko yarenganijwe. Imana ntabwo izibera, Imana ntizibera. Imana iri juste mu rubanza rwayo, utabura muri jijima yayo. Icya gatatu arababwira ngo urwo rubanza Imana iki ngo ni urubanza rutarobanura. Ni urubanza rutarobanura, jijema idafite partialite, itarobanura kubu twuto ngigira bibera n'abandi tabasha kubera. Bo abanyamahanga, bo mwebwe abafilosofe b'Abagiriki, urubanza Imana ni kimwe ku banyamahanga no kuri mwebwe. Cya gatatu rero yarababwiye ngo abandi ba gatatu bakwiriye urubanza aravuga ngo n'Abayuda. Ni naho ndangirije Abaroma igice cya 2 umurongo wa 17 kugeza kuri 3 umurongo wa 20. Baratekerezaga bakiyumvisha yuko bibaza amategeko y'Imana ndetse bakabasha kuyigisha abandi, bakumva ndetse yuko bafite umwanya w'imbere cyangwa umwanya w'ikirenga imbere y'Imana. Ariko ibyo bakoraga byagaragazaga yuko batazi Imana. Bibiliya iravuga ngo bibwiye yuko ngo bazi Imana. Nimuvuge ngo amen. Bibwiraga yuko bazi Imana, bagafata gukiranuka kwabo bakagushikamiriza gukiranuka kw'Imana. Abo Bayuda aravuga n'ubwo muzi ayo mategeko, ariko ntabwo mwashoboye kugaragaza gukiranuka kw'Imana kuko mwashatse gukiranuka kwanyu aba ariko mushaka korosa gukiranuka kw'Imana. Rero Abayuda ni abantu bitaga cyane ku mikorere yabo ya kiyuda. Ariko Pawulo aza kubabwira ijambo rikomeye cyane kuri Abaroma 3:19, aza kubabwira ijambo rikomeye cyane. Arababwira ngo ibyo amategeko yose yanditse cyangwa ibyo amategeko yose avuga, nimubwe ngo amen, cyangwa ngo ibivugwa ibivugwa ibyo amategeko avuga ngo abibwira ngo abatwarwa nayo. Nimubwe ngo amen. Arababwira ngo rero niba hari ibyo amategeko avuga, abambere ayo mategeko abwira, arabwira mwebwe Abayuda batwarwa n'ayo mategeko. Kandi nimwe ntabasha
ashoboye gusohoza ibyo amategeko avuga. Aravuga mpamvu rero namwe muri kondane. Reka nsoze bimuvuge ngo amen. Twongere Bwana Yesu asifiwe. Ibi ngibi bivugiye iki? Ndashaka ngo twinjire tumenye impamvu ubutumwa bwiza bugomba kuvuga, ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa abantu. Kandi muri ubwo butumwa bwiza igikenewe kigomba kubwirwa abantu icyambere ni ukubabwira yuko imbabazi z'Imana ziri. Tuba turirimba akaririmbo kavuga ngo urukundo rwe rurahebuje, imbabazi ze zihora iteka, n'umunyebambe abiyareza, imbabazi ze zihora iteka. Ntabwo udakeneye imbabazi. Nimuvuge ngo amen. Igituma utazukenera imbabazi, igituma utazukenera imbabazi, ntiwashobora gukenera imbabazi mu gihe utaraba kupanga. Ariko iyo wamaze kumva yuko uri kupanga muri wowe, wumva necessite y'imbabazi. Reka mbibutse tamukana. Nimuzamubona ko ubwana n'umuntu akakubwira ngo uje gutatse umutima. Ni ukuri cyangwa si ukuri? Niko kwiye kinini cyo kugira ngo amakarama gituriza none akiyake ikintu kivuga ngo uje gutatse umutima Mushinje. atawo ufite umutima uzushinja wowe ufite. Nimuvuge ngo amen. Niba Bwana Yesu asifiwe. Niba ntacyo umutima ukubwira, niba wageze ku rwego ntacyo umutima ukubwira, kiri wabashije gukora cyangwa wabashije gutekereza, ugatekereza ngo jewe ntacyo wimbwiye, nta mutima ukigira. Ubundi se ntumbi yo kumva tibishoboka kugira ngo ukore kuri uno musore esina n'ideba igituma wumvise ni uko ufite sensibility itayifite none umuntu araja guforoda avuga ngo nta mutima umubwiye ari uwo afite ta sensibility afite bimuvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe. None se umuntu araza gukora uburaya agaruka kwitwarari avuga ngo nta mutima umubwiye, uwo muntu afite umutima? Tibishoboka. Bibiri nabwo mu mitima yabo yabaye akayo. Imana tubabaze. Bakiri ijambo rye.